Ovim videom privodimo kraju naše putovanje desnom obalom ovog dela Dunava. Do sada smo obišli Lepenski vir, Trajanovu tablu, Viminacijum i Golubačku tvrđavu i u svim tim mestima možete pogledati na našem kanalu uz dostupne istorijske podatke. Danas vas vodimo u najmlađu tvrđavu, Ramsku. Ovde je Dunav toliko miran da je vekovima služio za prelazak civila i vojski sa jedne strane obale na drugu. Ali, kako je ovo mesto zapravo dobilo ime? Da li je to bio ihram, turska reč za molitveni tepih koji je sultan Bajazid prostreo baš ovde? Ili je to bio slovenski hram, jer su bedemi oduvek u svom naručju čuvali neku svetinju? Postoje i oni koji veruju da koren imena seže još dalje, do keltskih ratnika. U 4. veku pre nove ere, u velikim migracijama iz srca Evrope, današnje Francuske i Nemačke, niz Dunav se spuštaju Kelti. Među njima se izdvaja ratoborno i moćno pleme Skordisci. Oni ovde podižu svoja utvrđena naselja, kontrolišući rečni put i trgujući sa okolnim narodima. Ime Ram možda vuče korene baš iz keltskog perioda. U keltskim jezicima, koren reči Ram ili Rhama često se vezivao za pojmove kao što su mirno mesto, utočište ili čak nizak sprug. Dunav je ovde najpitomiji, pravo, mirno mesto. Oni su vekovima bili strah i trepet Balkana, sve dok se sa juga nije pojavila nova, još organizovanija sila Rim. Nakon decenija krvavih borbi u 1. veku pre nove ere, Skordisci su poraženi. Ram postaje lederata. Pogledajte ovaj zid. Ovo nije samo gomila kamenja, to je ostatak antičkog Rima. Veruje se da je ovaj kružni zid bio deo Panteona, hrama posvećenog vrhovnom bogu Jupiteru. Ali, istoriju ne čine samo carevi, već i obični ljudi. Zahvaljujući arheolozima, znamo za jednog od njih. Izvesni Marko Vulpije Nikomed, rimski veteran, ostavio je ovde kameni žrtvenik sa natpisom u znak zahvalnosti bogu Jupiteru. U 6. veku, u doba romejskog cara Justinijana, paganski hramovi ustupaju mesto hrišćanskim svetinjama. Rimski panteon postaje romejska crkva. Godina je 1483. Na istorijsku scenu stupa jedna od najmoćnijih figura tog doba turski sultan Bajazid II, unuk osvajača Carigrada. Legenda kaže da je sultan, obilazeći svoje granice, zastao na ovom uzvišenju da se odmori. Umoran od obilaska granice, naredio je da mu se prostre tepih, ihram, kako bi predahnuo. Zaspavši na čistom dunavskom vazduhu, probudio se toliko okrepljen da je ovo mesto proglasio svetim. Kada se probudio, bio je toliko oduševljen mirom i energijom tog mesta, verovao je da je to božanski mir, da je naredio da se tu napravi tvrđava. Ram nije bio samo plod sultanovog sna, već vrhunska vojna tehnologija tog vremena. Za razliku od Golupca, koji je građen u doba vitezova i visokih kula za strelce, Ram je jedna od prvih namenskih artiljerijskih tvrđava na Balkanu. Obratite pažnju na njenu strukturu. Zidine su niže, ali neverovatno masivne, projektovane da izdrže udarce neprijateljskih topova, ali i da se im postanu platforme za vatreno oružje. Na 5 kula raspoređeno je čak 36 topovskih otvora. U 15. veku to je bio najviši nivo odbrane. Iako su ga Osmanlije sagradile da traje večno, Ram je u narednim vekovima postao jedna od najkrvavijih tačaka na mapi Evrope. U velikim ratovima između Austrijanaca i Turaka, Ram je bio ključ. Ko drži Ram, drži put za Beograd i dublje ka Balkanu. Čitav 18. vek ovde je prošao u znaku opsada i preotimanja. Austrijanci su držali Ram u više navrata, najduže tokom takozvane Kraljevine Srbije od 1718. do 1739. godine. Koč Anđelković, vođa čuvene Kočine krajine, je bio srpski dobrovoljac u austrijskoj vojsci, koji je 1788. godine osvojio Ram. Ove zidine su videle sve, od elitnih janičara do austrijskih graničara. Dolaskom 19. veka i stvaranjem moderne srpske države, Ram dobija novo obeležje. Na mestu gde su se nekada molili rimski legionari i vizantijski vojnici 1818. godine podiže se crkva. Ali, pogledajte pažljivo kako je ona sagrađena. Ona nije srušila prošlost, već je bukvalno izronila iz nje.
Njeni zidovi oslonjeni su na onaj kružni antički bedem koji je sultan Bajazid, iz poštovanja ili sujeverja, odlučio da poštedi pre više od 3 veka. Crkva je dokaz da je, uprkos smenama carstava, vera preživela sve opsade, barut i topove. Ram je možda građen kao surova vojna tvrđava, ali je kroz ovu crkvu ponovo postao ono što mu najstarije ime verovatno i sugeriše hram. Podizanjem ove crkve na drevnim temeljima, krug je zatvoren i ime koje je vekovima odjekivalo Dunavom konačno je dobilo svoj puni smisao. Ram nas podsjeća da su zidine prolazne, a da je mir koji tražimo večan. Hvala vam što ste sa nama putovali kroz vreme. Pozivamo vas da na našem kanalu pogledate kako izgleda Golubačka tvrđava, Lepenski vir, Viminacijum ili saznajte tajnu čuvene Trajanove table. Ovim putovanjem zaokružujemo bogatu istoriju ovog dela naše prelepe planete Dunava koji je oduvek bio kolevka civilizacija. Ali naša radoznalost ovde ne staje. U sledećem videu pakujemo kofere i selimo se u potpuno drugi deo planete, gde nas čekaju nove tajne i neki sasvim drugačiji horizonti. Hvala vam što pratite naše priče. Do sledećeg viđenja sa nekog drugog mesta ove naše prelepe planete.